Poštovani gledalci, nalazimo se u Geelongu, u predgrađu Melbourna, The Pulse radio, u okviru kojeg se emituje emisija Radio Moravac, u kojoj domaćin emisije Dragan Trivanović Čaki već godinama uveseljava srpsku zajednicu u Melbourneu. Pa da vidimo kako on to radi. Već dobro došli. Bolje vas našli, hvala nam pozivu i gostoprinstvu. Za početak, nalazimo se The Pulse radio, ovo je kuća vaše emisije Radio Moravac. Hvala vam što ste došli i bit će vam da objasnimo kako mi se družimo, kako mi vodimo program bez ikakve škole i bez ikakvog zvanja i tako. Prije svega treba istaći da je ovo volonterski rad vaš na ovom radiju. Ovo je volonterski rad, da neko mi ne misli da mi imamo neko primanje, ali mi radimo za zajednicu, za srpsku zajednicu, za Srbe u Geelongu, u Melbourneu, konektujemo komuniciramo sa crkvenim školskim opštinama iz Melbournea, iz Geelonga, iz Elajna, također sa crkvenim školskim opštinama iz Wodonge, Canberre, Liverpoola, Sidneja i tako. Koliko dugo postoji Radio Moravac? Radio Moravac postoji 9 godina, a Radio Obilić preko 30, kak je 90 i neke godine. Čak i sigurno još ima dosta pitanja za početak, ali bliži se 6 sati i neću da kasnite zbog vaših slušalaca, pa nastavit ćemo razgovor u studiju. Ovdje ja zabavljam slušaoce Moravac radija, ali evo sad ćemo 6 sati, sad ćemo mi da počnemo. Ekipa Televizije Australije u gostima The Pulse radio u Geelongu i kod našeg domaćina Dragana Trivanovića Čakija. Dobro večer i hvala vam što ste nas ugostili. Dobro večer kolege iz Melbournea, dobro večer kolege sa televizije i drago nam je da ste došli da posjetite našu malu zajednicu i našu stanicu 94,7 The Pulse, a emisija se zove Radio Moravac. Sam urednik i voditelj, sam za sad trenutno radim. Zajednica, kao što znate, sve manje i manje ljudi može da nam pomogne. Ova omladina slabo se uključuje, aktivira, a mi smo još tu da podržavamo. Ovo je ujedno prilika da naša srpska zajednica malo više sazna o radu vaše radio stanice i vašem radu, pa možda u budućnosti i budemo uspjeli da privučemo i neke sponzore i ljude koji su željni da se iskažu u ovom vrsti medija. Hvala vam na podršci, hvala vam na pomoći. Također iz ove radio stanice je jedan naš mlad momak, isto bio urednik i voditelj omladinskog programa. On je danas vodi svoju emisiju Radio Televizije Srbije. Stefan, svi ga dobro poznate. Ovom prilikom ga pozdravljamo svi. Također pozdravljamo Stefana i on zna Čakija isto kad smo mi vodili, on je vodio omladinski program, ja sam vodio Radio Obilić, a sada se vodi Radio Moravac. Dragane, recite nam nešto više o strukturi programa The Pulse radija. Znači, koja je publika koju se vi obraćate? Mi većinom imamo narodnu muziku, srpsku muziku, muziku iz naših krajeva, Srbije, Srpske republike i pokušavamo zadovoljiti slušaoce koji su recimo kao prijatelji sa mnom na drugim medijama. Ako puštamo australsku, pošto moramo 25% puštati australsko, ja pustim obično, ja sam dete sa sela i ja puštam country muziku. Ja sam onda country muziku tako da zadovoljim zahtjeve stanice. A kako su vaše veze sa eventualno medijima u otadžbini? Sam preko elektroničkih medija, sa Radio Duki, sa Radio Duda i tak sa njih par, sa Radio Antena i sa još par radio stanica, ali to kao privatno i razmenjujemo. Dobro, vaš radio je poznat u srpskoj zajednici u Melbourneu, Viktoriji cijeloj. Recite mi kako ste počeli, kako je ta ljubav prema radiju došla kao mediju? Pa ja sam kako me znadu svi u lokalnoj Viktoriji ljudi, naša braća Srbi i Srpkinje, većinom kad mi neka igranke, veselja, bilo nešto, onda mene poznaju po muzici, volim muziku, volim veseljak, sam volim da pravim društvo i kad malo odem koju čašicu preko, nisam agresivan, više agresivan za muziku i onda koleginice bivše koje su bile na ovoj stanici,
čak i kupi nam CD, čak i kupi nam, tako da sam bio većinom i donator za ovu stanicu. Pominjete neko prošlo vrijeme, recite mi sad razliku na današnje vrijeme, da li je bilo više mogućnosti da se omladina nalazi u zajedničkim prostorima, da imaju slavlja, kao da je sada manje toga? Trenutno je manje, nije kao što je bilo pre 20-30 godina kad je ova stanica već i počela da radi pod imenom Radio Obilić. I ja sam jedno vreme radio na Radio Obilić, a sada 9 godina radim kao Radio Moravac. Sam svoju emisiju imam, a pre bio Radio Obilić je pri crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola u Đilongu. Radio Moravac omaram da je prizvuk otadžbine i Morave i rodnog sela i zavičaja. Recite mi zašto tako naziv i šta je u Radio Moravac sad? Da predstavimo ljudima kakav je to program. Radio Moravac je većinom živahan program. Možda malo grešimo, ne pušćamo puno politike. Ja politikom se ne bavim. Pa ne grešite, naravno. Politikom se ne bavim i jedino kad je nešto nepogode u Srbiji ili tako nešto, ne daj Bože, nešto loše, onda smo aktiviramo tu. Poznato mi je da ste vi isto pokretači raznih aktivnosti kada su u pitanju humanitarne i dobrotvorne aktivnosti za otadžbinu i za ljude kojima je potrebno to. Imamo, prva velika akcija nam je bila kad su bile poplave u Srpskoj Republici. Imamo zahvalnicu od njih, također isto velike prihod smo skupili. Pa kad je bilo jedan momak sa Kosova i trebao implantaciju jetra, tu smo jako veliku odziv ljudi imali, smo skoro preko 20.000 smo skupili i poslali preko ove stanice i sa ljudima recimo sa Kosova koji su također od sela Goraždevca i okolo su pomogli, ali inicijativa sa ovog radija. Posao radijskog voditelja je zanimljiv, mističan, u neku ruku je se on predstavlja ljudima kao svoj glas i ljudi ga i ne poznaju možda, evo, imaju priliku da vas prvi put i vide na televiziji. Kako je to krenulo kod vas? To nije vaš osnovni posao kad ste došli u Australiju? Da, nije moj posao, to je bio moja možda zanimacija, pošto sam dok sam čuo krave, ovce, slušao uvijek radio. I kao dete imao sam želju, ali strah da stanem pred mikrofon, a ne znam kako ću sada pred televiziju, ali bilo je strah, ali zahvaljujući koleginicama, ajde sa nama, zato što sam ja uvijek nešto izmislim na svoj neki... I komunikativni ste. I tako izmislim i onda koleginica, ajde s nama i koje vam je to, pustite njega i ja sam šta sam još imao, izbor muzike. Ja sam uvijek recimo veselu muziku. Kod mene je samo, kao što ja kažem muzici, samo dvojke, ja ne volim neke čaše, lomim ruke mi krvave, samo veselo. I tako onda sam i nazvao Radio Moravac, da se to igra, da se uvatimo svi u kolo i da smo svi, ja zovem kolo srpska aerobika. Ja kad pušćam muziku kao u kolu, sad ide 10 minuta srpske aerobike. To da znadu da idu kola, Čačak, Moravac. Što se tiče programa i to imate kontakt program, da li vas ljudi mogu kontaktirati u toku programa, da vas sugerišu da imaju neke ideje, podijeli sami i to? Mi imamo kontakt broj u studiju, telefon koristimo recimo 5222 5947 i onda nas ljudi kontaktiraju preko telefona, a danas ovo nova tehnologija, imamo i Join SMS. I SMS nam ide direkt na kompjuter i onda mi vidimo šta. Imate praktično pregled koliko ste slušani u tom datom momentu? Ja ovdje nemam, ja lično ne vidim, ali vidim kad idem na druge programe, menadžeri oni to vide, ja ne vidim trenutno, Recite mi da li postoji mogućnost za otvaranje malo šire programskog sadržaja, rekao sam da je Stefan je konkretno radio na omladinskom programu. Kako bi trebalo da pozovete ljude da dođu da vam pomognu u radu programa? Mi smo probavali, kažem vam, pošto Radio Obilić, program koji ide iza mene, od 7 do 8, ne može da nađemo. Pokušali smo preko crkve da nađemo, da nam neko pomogne. To su velike obaveze, pošto ja radim i ovdje treba da dođem i treba da ovdje provedem sat vremena i posle opet da se spakujem sat vremena, nije to samo sat vremena. Volonterski rad. Volonterski rad, nema ništa plaćeno, volonterski ljubav i ljubav prema slušaocima i slušaoci
ako slučajno ne dođem, odmah zovu kući šta je bilo, kako je, si bolestan, jesi ovo ili ono, nedostaješ nam. Slušalci iz Srbije, pogotovo koji su ovde lokalni. Evo sada imamo slušateljku iz Srbije, ona će 100% da se javi, već se javila sinoć, da ne može da propusti program, ona nas sluša u Leskovcu. Dobro, ovim novim tehnologijama, znači rasprostranjeni ste i svuda možda slušati. Novim tehnologijama jesmo i čak koji recimo koji ne slušaju ovde ne mogu dodovati. Ova radio stanica ide Ballarat, Melbourne, negde iza Westgate Bridge-a, tu se negde gubi. A ovi slušalci, recimo Wodonga, Sydney, Canberra, oni me prate preko medija, pošto idem uživo, ili na app. Što se tiče muzičkog sadržaja, znači isključivo emitujete, pored i obaveznih stranih pjesama, emitujete i našu muziku. Kako se snalazite za to? Da li imate nekoga ko vam može donirati iz Srbije pjesme ili tako? Danas je to malo lakše zato što odem na YouTube ili imam ja hard drive koji ima skoro preko 10.000, ali dobro, to je stare, ali ja već idem ako me neko nazove, daj mi nešto novo, onda ja na brzinu potražim. Ispunite želju. Ispunimo želju. Za nekoliko trenutaka počinje Radio Moravac. Dragane, mikrofon je vaš. Hvala. Sad će da počnemo samo da kolege iz studija 2 prebace nas. This is the news on 94.7 The Pulse. Hello, I'm Melissa Delves, Iran's foreign minister. At 94.7 The Pulse, for the next hour, the Serbian program. Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse radija. Na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac se emituje ponedeljkom navečer od 6 do 7. Danas je ponedeljak 23. jun 2025. godine. Trenutna temperatura u gradu Geelongu je 16,5 stepeni. Ostanite sa nama sve do 7 sati. Ako vi to želite i ako imate vremena. Možete da nas pratite i preko internet na Community Radio Plus app na www.947thepulse.com. Također nas možete i da pratite preko Simple Radio. Mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame i srpskih zajednica, da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje, da poželite nekome prijatno veče uz veselu muziku. To možete učiniti ako nas pozovete na telefon u studiju 525947. Također možete da šaljete SMS poruke na 0488877947 ili na mobilni 041-817-6517. Ako možete, a možete i putem e-maila čak dragan@hotmail.com. Potrudit ćemo se da se provedete u lepom raspoloženju. Naredni sat vremena sa vama će da bude moja malenkost Dragan Trivanović Čakin. Dragi moji slušalci, večera sam malo uzbuđen, imam iznenađenje, kao što sam vam najavio, da će u goste da nam dođe ekipa sa televizije iz Melburna, koji snimaju za RTS. Tu su kolege brat Mladen i Gavro, svima dobro poznati u zajednici, kao što nama je drago da ste nam došli u posjetu. Dobro večer, dobro nam došli. Prije svega dobro večer, Dragane, i hvala vam što ste nas ugostili u vašoj emisiji. Evo, u ime urednika Dragana Gavrilovića ja se zahvaljujem na toploj dobrodošlici i na veoma zanimljivim informacijama koje smo dobili pred ovu emisiju. A i ono što je najljepše, počeli smo ovo druženje sa jednim kolom gdje se uhvatimo svi za ruke pa dokle stignemo. Hvala vam, dragi slušalci, vi primijetite, vi uvijek meni kažete čak i nešto ima s tobom, šta se s tobom dešava, vi mene znate po glasu, ili sam veseo, ili sam uzbuđen, ili tako da moji slušalci poznaju moj glas i znadu šta je. Moji slušalci, ako ja slučajno nisam tu, oni kažu čak i šta se s vama dešava. Ali evo, hvala Bogu, drago nam je. To je sigurno znak da je dobra emisija i da su ljudi navikli na vaš rad. Hvala vama na podršci, da i vi ili gospodin Gavro da nije slušao, on bi isto ne bi čuo za mene, ali mene znao i zajednice me zna, a pogotovo još dok sam se uključio u srpsku zajednicu da pratim, vodim programe, i pogotovo uživo, imao sam prvo tremu,
ali evo sad smo se malo opustili i sada ide sve onako kako, što kaže Bog zapovjeda. Što se vidi iz priloženog i kako vi to otvarate, finu emisiju i šta ćemo večeras da slušamo i šta je, ima neki muzički želja posebno? A večeras da vidimo šta nam kažu naši dragi slušalci. Pozdrav svima, familija Anđelković iz Melbourna, Petar Andžić iz Meltona, Gordana Kocorep iz Beograda, a rodom iz Wollongonga. Također Dajsi, naša draga slušateljka iz Kambere, Snježana Diovac i brat Dragan Četnik i naša redovna i vesela slušateljka iz Lare, Happy Garden i također evo za početak, kako ja kažem, aerobiku, ali ovo je naša jedna slušateljka koja jako se voli ovu stanicu i pogotovo obožava moj program i ona jako uživa u Kolo Čačak. Pa evo za sve slušaoce od naše, ona je kao na medijama se zove Happy Garden, a pravo ime Milena. Znači od naše Milene za sve slušaoce Moravac radija i za goste koji su nam došli iz Melbourna jedno lepo kolo. Hvala. Dragane, pre koliko ste godina došli u Australiju? U Australiju sam došao prvi put 89. a drugi put 92. Šta to znači, da je prvi put bio probni, bilo vam je lepo pa se vratili i bila neka ljubav u pitanju? Prvi put mi nije bilo lepo pa sam se vratio, pa sam se posle morao vratiti zbog situacije koja je bila, okolnosti u bivšoj. Iz kojeg dijela? Ja sam rodom iz Zapadne Slavonije, Darovara. Darovar. Zapadna Slavonija, Darovar. Jel ste mi imali još zemljaka iz Darovara u Melbourneu? Ima, ovdje ima u Sidneju, ima tu u Geelongu, pa puno, moj otac je došao tu 60 i neke godine, 68. Pa familija Pletika, pa također iz Melbourna, znate i to mi je drago, tetak, pokojni. Ovo isto bio u zajednici u Brunswicku, obavezno oni tetka su tamo bili, tako da sam ja... Koja je većina naših ljudi koji su došli u to doba, vi ste znači prihvatili da vi koje poslove radite? Radio nije bio ni u vašim slovima tada? Radio je bio, ja mislim da su počeli isto kao i ovi druge radiostanice u Melbourneu, tu prije 30 i nešto godina. Ja se dobro sjećam dok sam ja šetao Melbourneom i stavio sam se slušaoce i slušao braću Banjanine i oni su mi dali onda Morala, Experience i tako da sam ja onda nastavio i ovdje da vodim u Geelongu. Ko je sa vama na Radio Puls radiju? Imamo dva programa. Jedan je Radio Moravac od 6 do 7, a drugi je Radio Obilić od 7 do 8. A imali smo pre i kolegu Stefana koji je bio, pa smo imali 3 sata. Imali smo 3 sata program. Sada imamo samo 2. Stefan je u našoj lepoj Srbiji, radi na RTS-u, pozdravljamo ga. Za sada imao sam jednog kolegu, Nenada, on mi je pomagao, ali zbog familijarne stvari, pošto kolege iz Melbourna su došli da nas snimaju, evo jedna lepa prigodna pesma za njih i za sve slušaoce Moravac radija i za sve slušaoce koji će da nas prate i slušaju u našoj lepoj majci Srbiji. Evo, kao što smo vidjeli, ovo je živi program i dešava se sve brzo. Ja obično idem većinom uživo, ne pripremam program, pošto zbog moje privatne obaveze ja nemam vremena da pripremim program. I znači moj program biraju slušaoci. Šta slušaoci traže, ja im ispunjavam to. Koliko ste imali priliku da naučite nove stvari kroz rad na radiju? Pa, ispočetka mi je bilo teško i pričat i panelovat. Jer mora da gledam, nije baš lako sam da budeš. I još ako ima i telefonski poziv i ako neko traži neke pesme, treba to da se... Jer ja ne pripremam pesme, ja sam počeo pripremati pesme, pripremim program... Kako slušaoci žele? Kako slušaoci žele. Oni praktično uređuju program. Ja pripremim, uzem možda sat, dva da pripremim program, možem te, please, molim to, pusti mi to. I onda mi ne vredi pripremat, samo što kažu slušaoci večera. Također jedan veliki pozdrav za moga brata Milana Stanića u Wodongi i također jedan veliki pozdrav za moga zemljaka Vuka Samotnjaka. Rekli smo na početku da je ovo volonterski rad. Koliko je značajan volonterski rad za funkcionisanje srpske zajednice i ovakvog medija? Zašto ja još pokušavam da vodim program? Ima naši starije ljudi recimo koji su izgubili partnera, pa ne mogu da idu do crkve, ne voze,
Nije jednostavno. I onda ja također zamolim oca našega lokalnog Momčilu Vukšu da dođe, da ljudi saznaju... Kroz servisne informacije gdje mogu da nađu. Jeste. Također oni ne znaju da barataju sa ovom novom tehnikom, da slušaju programe, sva su radio na engleskom. Nema puno srpskih programa u Viktoriji. Upravo zbog toga, evo vas pitam, znači u Melbourneu mi imamo i glas srpski, odnedavno imamo i televiziju Australije. Koliko je bitan ovakav jedan etnički radio za funkcionisanje srpske zajednice? Bitan je za sad danas dosta, možda više nego pre, zato što danas, kažem vam, stariji su ljudi, ne mogu da se kreću i onda je više im je interesovanije da slušaju program koji mi probamo da im ulepšamo, da ih podsjetimo na njihove dane mladosti ili na njihov kraj. Da li vas motiviše ovaj rad volonterski da i napravite malo i šire vaše interesovanje za radio i da praktično imate malo program koji će da ide na duže trajanje? Pa mi se trudimo da što u mogućnosti kad bi nekoga došao, kad bi našli još par ljudi koji bi nam mogli da učestvuju u pomoći, jer ne možemo mi možda svaki put da dođemo na program, uvijek nešto iskrsne, neka bolest, nešto godišnji, bilo šta. Ali to danas je malo je to danas teško u svim zajednicama i ne znam sad dokle ćemo ovako, mi se trudimo, ja se trudim da ulepšam dane još ovim slušalcima lokalnim, barem u Geelongu, da i njima bude koliko toliko zavičaj još blizu. To je naša želja i moja volja i oni me podržavaju kad me sretnu negdje, bravo, bravo, ovo, ono, bilo je ovako, bilo je onako. Tokom ovih godina sigurno je bilo i nekih zanimljivih situacija u vašem radu. Da li imate neku ispunjenu želju, pa ste imali nekoga u gostima koji ste i volili da vam bude gost? Imali smo goste, nismo da baš neke velike, imali smo par lokalnih muzičara iz Geelonga, imali smo go kao sveštenika, pa smo imali goste kad su mi pomagali u pomoći, kad je bila humanitarna pomoć za Srbiju i za Republiku i tako onda imamo goste, ali većinom program traje sat vremena, onda slušalci većinom vole da čuju neku muziku ili nešto tako, ne da se uzima program, pošto radio stanica hoće da koristimo, mora da koristimo 20 i nešto posto engleskoga, sad u sat vremena koliko nam onda ostane. Evo čak i prošlo je sat vremena zaista brzo, imali smo u čemu da stvarno razgovaramo i međuvremenu i vi ste pokušavali da i miksate, puštate muziku, pričate sa nama, vispreno, zaista stvarno svaka čast. Recite mi, vidjeli smo da je emisija jako slušana, bar po ovim SMS-ovima koji su dolazili toko emisije. Šta je vaša poruka slušalcima za kraj? Pa dragi slušalci, dođite da se družimo, dođite da vas mi podmlađujemo. Mi smo ovdje kao neki psihijatri, isto da vas podmlađujemo, da vam ulepšamo veče, pogotovo ove zimske večere ovdje u Australiji, u Viktoriji, sad je zima, pa vi lepo uz vaš šumadijski čaj uživajte u programu Radio Moravac. Šta još možemo da obećamo slušalcima u narednom periodu da će Radio Moravac da im ponudi? Radio Moravac uvijek stoji na raspolaganju svima i za društvene reklame i za dobro druženje, za lepu muziku i za pomoć kako treba, ako treba neka humanitarna pomoć da se skupljamo, dogovorimo, kolektujemo, tako. A evo mi možemo da pozovemo naše slušalce i gledalce da pomognu opstanku Radio Moravca na The Pulse radiju u okviru. Hvala vam, par ponuda je bilo, tako da javimo se, čujemo se, podržavamo se. Mi ne radimo ovdje financijski da sada patimo od toga, nama je lepo da se mi družimo. To je moje puno srce kad ja vidim slušaoce da se javljaju i da šalju poruke i da su veseli. To je hvala vama, živi bili, srećan vam put za Melbourne. Na 5. kontinentu srce nam igra, kad upalim kanal, tu je moja čigra. Intervju, emisija, priča puna sjaja, sve nas spaja jedna slika, to je TV Australija.
pesma, naša slava, to je prava dama. Folklor, muzika i bakin recept stari, priče iz kraja i snovi u kameri, veselo, iskreno, uz osmeh i šalu. Gledajte Australija na globalnom kanalu. TV Australija, svi je gledamo, iz Melburna do Perta s tobom pevamo. Zaigraju s priče sa naših strana, naša pesma, naša slava, to je prava dama. Od Bosne, Srbije do Crnogorskih gora čujemo se jasno i bez pojačala. Gde god da si, gde god da živiš, TV Australija te domovini primi. TV Australija, ljubav s ekrana, gledamo te srcem, svaka epizoda nam je rana. S pesmom, pričom i snovima sanja, TV Australija, naša priča sa 5. kontinenta.